Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. I evo me nakon dugo boravka kući napokon vani i to baš onako kako volim, nigdi nikoga. I evo večerašnji outfit, ove bile čizme sam kupila, mislim ima godinu dvije, jedan put ih obukla, a ova suknja inače imaju 20 godina. I evo nas na rivi, rođaci mi imaju štand tu po sredini rive i idem malo skokniti do njih. Nisam ih vidjela 100 godina. Staću malo tu s njima, isčakulat ćemo se i možda vam i snimim njihov štand. Super nakit izrađuju. I još razne šalice i svakakve stvari. Evo me u Jokera, morala sam ići uzeti novu karticu za mobitel jer mobitel mi nešto ne radi i još kratko riješiti neke stvari i bježim ća. I pozdrav ljudi moji, evo nas opet malo sjedimo i pričamo. Preću temu oko debljanja. Onaj koji pratija prije zna da sam imala uvijek problema za udebljat se i da sam odjednom se krenula naglo debljat, pa ću vam sad reći moguće razloge zašto, ipak nije do određene hrane. Ali prije toga ću vas zamoliti ako imate nekakav savjet i to malo prije sam izašla na balkon, išla sam razgraniti robu. Znači već jedno 10-15 dana imam problem da mi se neka ptica nastanila iznad balkona. I uopće ostra, ja nemam pojma šta je to, nisam stigla to promotriti, je li to neki veliki golub, vrana, nešto, nemam pojma, znam samo da je veliko i oni moment kad otvorim balkonska vrata da mi samo preleti preko glave. Ma lako meni što ona tu stoji, nego šta se dešava, cijeli balkon mi, sad ja to mogu reći fino pokaki, jeli? Ne, ona meni njega ne pokaki, ona meni njega posere, znači. Posere mi ga ko krava, znači da je to užas jedan, da je taj balkon non stop pun govana, pun. I malo prije baš idem razgrnuti robu i poludila sam, znači ne znam gdje ću ugaziti, ja svako malo moram taj balkon čistiti, ne znam kako da se riješim te ptičurine. Ako ko ima kakvi savjet, ne mislim da se riješim, da nešto napravim ili to, nego da ono ode ća. Čak mi je palo na pamet neki dan, ne znam, ono ko u poljima ljudi što stave strašilo neko ili ne znam šta, eto, došlo mi je do toga da sam mislila strašilo napraviti. Ako ko ima kakav savjet kako da je potiram, kako da ode čao tu, dajte, molim vas pišite. A što sam htjela reći o kilaži, evo ovakva je situacija. Znači, ko nije gleda prije, ja od kad sam rodila, znači ima 12 godina, ne mogu se udebljati. Ja sam cijeli život bila mršava, zgodna, ne mršava, ajme, nego bila sam cijeli život zgodna, znači nikad se nisam mogla udebljati nešto. Mislim, pretjerano, bila sam normalna, znači, cijeli život. Nikakav trud nikad nisam morala utući u to da bi dobro izgledala, da ovo, da ono. Nikad u životu nisam morala ići u teretanu, vamo, tamo, znači bila sam sasvim top sama od sebe, ali kad sam rodila, imala sam problem da sam izgubila određeni broj kila i nikako ih nisam mogla vratiti. Doslovno sam 12 godina, ne konstantno, znači jer to bi bilo totalno nezdravo. 12 godina sam svako toliko se uvijek pokušavala udebljati, ali mene ništa regularno nije moglo udebljati. Mene znači manistra ne može udebljati, što sve ljude na svijetu deblja. Meso, kruv, ovo, ono, nikad ništa mene to s tih 12 godina nije moglo udebljati. I onda sam često radila to da bi non stop pekla kolače i to je jedina stvar koja bi meni neko kilo vratila, ali to su bile znači enormne količine kolača koje bi ja morala pojesti da bi ja dobila tipa, uspjela bi dobiti tipa 2-3 kila, ali kako sam ih dobila, još brže bih izgubila. Tako da uvijek mi je to zadnjih 12 godina bila neka muka, znači, iako, to sam već ranije spominjala, uvijek su mi žene govorile, zašto se hoćeš udebljat, mi bi sve dale da izgledamo ko ti, mi idemo u teretanu, patimo se ovo ono da bi izgledale ko ti, ali po mome ja nisam, po bilo kojem mjerilu, ja nisam bila znači tih 12 godina u toj u nekoj normalnoj mjeri mršava, meni je to bilo premršavo, znači, uglavnom, kako god kome bilo, meni to nije bilo ok, htjela sam, znači,
da se vratim bar na staru kilažu koju sam imala prije trudnoće, ali nikako mi to nije pošlo za rukom. I šta se desi? Evo, ne znam ja više prije koliko je to bilo, ali počela sam se odjednom debljati, kao što sam spominjala u prijašnjim videima. Jedina stvar koju sam promijenila, znači nisam ja pojačala ništa više, nisam jela i to, ali sam uvela obrok smoothie gdje sam stavljala bademe, orase itd. Sa mlikom, šta je bilo, bananom, izobenim pahuljicama. I taman u tom nekom periodu gdje sam ja to počela jest, sam počela dobivati na kilaži. Ja sam bila uvjerena da je to do toga. Jer ništa drugo mi nije, znači, mene je vuklo na to da mi je zbog nečeg drugog da sam se počela debljati. I ta moja kilaža je išla konstantno, znači put gore. Nije imalo nekog zaustavljanja ili tako. I ja sam cijelo vrijeme stvarno bila uvjerena da je stvar u tome. Dok nekako kad sam prešla, evo ja sam se sad u biti ukupno udebljala nekih 12-13 kila. I to nije, znači, u dugo vremena. Ja ću sad lagat kad kažem, ja stvarno više ne znam, nisam pratila, mogla bi vidjeti jedino po storyma na Instagramu gdje sam pisala kad sam se to krenula debljat, ali ajmo reći da je to u maksimum godinu dana. Evo, stvarno ne znam, niti otprilike. Ako nađem kad je to krenulo, napisat ću tu negdje. Ja kad sam prešla nekih 8 kila, ja sam se već zabrinula, jer ne možeš ti od jednog smutija dnevno baš da to konstantno tako raste. Ok, da je to išlo kilo, 2, 3, 4 i to. Mislim, ja nisam, da me krivo ne shvatite, nisam zabrinuta za svoju kilažu, ja sad izgledam top. Znači, ja sad izgledam onako kako sam ja i htjela izgledat. I dalje ne radim nikakve, ne idem u nikakve teretane, ne radim nikakve vježbe, sasvim sam si top, osim što sam dobila stomaka, ali ni to mi ne smeta, jer ja sam tip kome god zna, to zna, sam oduvijek govorila da mi ni na ženama ni na muškarcima ne smeta malo stomaka. Sjećam se kad sam bila cura, kad bi išli vani pa bi meni prija neka rekla: Ana, pa isto malo vuci taj stomak. Ne, neću ga uvući, neću ne disat da bi se moj stomak nekome siđa. Nisam imala nikad neki ogromni stomak, ali malo trbuščića mi ne smeta ni na kome, iako sad mi je već malo konkretan, parim rana trudnoća da sam, eto tako. Ali, i kažem, i dalje mi ne smeta, što ne znači da s vremenom neće početi. Ali, šta sam htjela reći? Uglavnom, nakon tih nekih 8 kad sam došla do 8 kila viška, sam se zabrinila, znači. Zabrinila sam se, ne sad radi svoje kilaže, hoću ja biti debela, hoću ovo ono, nego zabrinila sam se već zdravstveno, znači da mi nešto nije, jer opet kažem, ne može se radi jednog obroka što si ubacija, taj smoothie se baš toliko udebljat. I već mi je to počelo onako tuckat po glavi, jel se nešto drugo dešava, je li ovo, je li ono. Onda su mi ljudi govorili kao, pa možda ti je malo manje stresa nego prije. Ne, isti mi je level stresa, isto mi je sve. Pa je onda bilo kao starija si, ovo ono, 40 godina ti je, sad ćeš 40 godina, pa možda se metabolizam kao malo usporija, a uvijek si imala kao prebrz, jer ja sam cijeli život imala prebrz metabolizam, to u biti nisam naglasila. Znači ja sam cijeli život mogla pojist vola, ja se udebljala ne bi. I imam super apetit cijeli život, nikad nisam bila na nikakvim dijetama, nikad se nisam ništa uskraćivala, znači jedem šta me god volja, koliko me god volja, ali eto, takav metabolizam sam imala da jednostavno se to nikad nije primalo i hvala Bogu na tome. Ne mislim na ovih zadnjih 12 godina što sam imala manjka, nego prije. I onda su mi govorili kao, možda ti se metabolizam uspori. Pa koji se to metabolizam uspori toliko odjednom da se ti sad udebljaš 12-13 kila kod šale? A čak sam u nekim periodima jela i manje nego inače, ali to ide samo put gore. I nekako kako mi se sad čini mi se da će to i voditi put nekog zdravstvenog problema, jer sam kako vidim da to konstantno ide, čak mi više nije svejedno ni radi neke debljine, ono šta sad hoću biti debela i to, jer Bože dragi, kako je došlo do ovdje, može mi doći do 100 kila, jel tako? A to nije baš nešto što bi volila. Opet kažem, nisam kao dosta žena, ja stvarno nemam neke komplekse, znači ja ih u životu nisam imala neke komplekse i borila se s njima. Ne bi nešto veled na sebi minjala, ne bi ovo, ne bi ono, uglavnom ne bavim se sama sa sobom s nekim takvim pitanjima. I još da kažem, dobila sam što nikad u životu nisam, zadnjih godinu dana, to je celulit. Znači ja do svoje sad 40. godine nikad nisam imala grama celulita. Ja ne znam niti jednu ženu na ovom svijetu koja nije imala do 40. godine niti grama celulita.
Ja komodno mogu nositi skroz kratke gaće, sve, znači ništa nije bilo. Evo ove godine mi se počelo pojavljivati. Moram priznati da mi je to zasmetalo na prvu, ali više u smislu da sam ja bila uvjerena, pošto do 40. godine ga nisam imala niti grama, da ga neću imati ni do kraja života. Kontala sam, ako dobit ću nešto malo i to je to, ali evo sad se počela pojavljivati. Ne smeta mi ni dalje toliko, ali sada bih volila da mi se sad to nešto poveća, ne znam koliko, ko u dosta drugih žena šta vidim, ne bi volila. Ne mogu govoriti kako bi to prihvatila, kako bi se nosila s tim, jer nisam došla još u tu situaciju. Nešto ga imam, ali ne smeta mi još nešto u prevelikoj mjeri. Uglavnom, da se vratim na bit, počela sam sumnjati da se tu radi nečemu zdravstvenom. Nazvala sam svoju doktoricu i rekla sam o čemu se radi, o naglom dobijanju kila i to. I rekla sam da mi pošalje uputnice za štitnjaču i da mi pošalje uputnice za šećer. Uz ovo debljanje ja imam u životu još jedan problem i to nije novonastala situacija, to je već odavno, samo što ja to nikad nisam išla nešto detaljnije provjeriti. Baš sam u prošlom, ja mislim, videu govorila kako ja nisam neko ko stalno visi po doktorima i to i šeta po pretragama. Mislim da je bilo bolje da sam ovu stvar riješila ranije pa da vidimo o čemu se radi, možda jedno s drugim povezano. Ja imam problem taj da kad određeni broj sati ne jedem, znači ne pričam o velikom broju sati, ajmo reći negdje od 4 do 5 sati, ako ne jedem, naglo mi pozli, dobijem nekakvu treskavicu, odjednom mi je ogromna slabost u tijelu, znači ko da ću se srušiti. I uvjerena sam da ne pojedem u tom momentu kad mi to dođe da bi se sigurno srušila, iako ja sebe nikad nisam dovela do tog momenta da neću pojest pa da se srušim. I nekako mi je to uvijek mirisalo na šećer, na onu inzulinsku rezistenciju i tako to. Iako kad sam god mirila šećer u životu na tašte mi je bio u redu, i u trudnoći mi je šećer bio u redu i sve. I sjećam se da sam jednom prilikom davno imala ogromnu količinu u mokraći kad sam radila neku pretragu, ali na kraju su doktori zaključili da je to bilo, da je nešto sa testom bilo krivo, jer sam još nekoliko puta poslije toga nosila i nikad taj šećer se više nije pojavio u mokraći. I vadila sam tada više puta, 2 sata nakon jela šećer u ordinaciji i isto je bio u redu, bio je oko 7, nešto, a mislim da je do 7,8 u redu. Ali svih ovih godina meni taj šećer stalno cupka nekako u glavi, baš zbog tih slabosti, treskavica, gdje ja moram u određeno doba jest. Znači moram, to nije hoću li neću li, ja ne mogu podnijeti glad. Ja zavidim svim ljudima koji mogu podnijeti glad. Znači kad malo mi kruli u želucu, a moga bi sad pojista, možda i neću, a možda ću malo kasnije. Imam prijateljice koje se dignu ujutro, ne jedu apsolutno ništa, odu na posao i to nisu u svih njih poslovi da ono side u uredu i to, nego jedna čisti, jedna ovo, jedna ono, znači i to su i žene koje fizički rade bez da su išta stavile u usta i tipa ono bez problema mogu pojesti 1-2. Ja to u životu ne bi mogla, doručak, znači kad se dignem ja moram doručkovati, inače mi loše dođe, znači jednostavno ne mogu, ali ja mislim da nije zdravo tako se izgladnjivati na jest do 1-2 da se mi razumimo, niti bi to ikad u životu radila, ali bi volila da ne moram toliku pažnju pridavati tom jelu, da ja stalno moram kombinirati kad ću jest, šta ću jest, jer to je ogromni psihički smor. Znači ja svaku svoju aktivnost u životu planiram po tome kad sam jela. Ne znam ima li šta gore od toga, znači, mislim ima li šta gore, ima 100 stvari gorih, ali što se tiče hrane i takvih nekih stvari, ja kad idem negdje na kavu, ja kad idem bilo di, znači, ja uvijek u glavi kalkuliram kad ću ja morat jest. Znači, to je ogromno opterećenje. Osjećam se, mi se doma sprdamo i dica me sprdaju, sam ko beba, znači, ja doslovno svoje hranjenje tretiram ko da sam beba. Eto. I zato sam posumnjala na šećer, jer onaj moment kad sam ja pojela, znači isti sekund kad sam pojela, ja odmah dođem sebi. Znači, odmah dođem sebi, ne znam s čim bi drugo to moglo imati veze sa šećerom, metabolizmom, ovim, onim i to. Tako da evo sad sam na tim nekim pretragama i uzela sam čak i, jer ja sam nestrpljiva, znači ja i strpljenje smo 2 pojma. Uzela sam si čak i onaj, kako se to zove, glukometar, onaj aparat za mjerenje glukoze, tako da ja sebi
u tim momentima di meni naglo pozli i to da mogu izmiriti, da vidim, meni sve to nekako baca da me uvati ta hipoglikemija i da mi naglo padne šećer, znači da mi nešto s tim metabolizmom nije u redu. Tako da sam htjela, iako mi je doktorica rekla kao, pomalo kad napraviš ovo, ne mogu ja pomalo, znači mene kad nešto zanima, to ću isti sekund i to je to. Tako da sam uzela njega da ja mogu već sad voditi nekakav svoj dnevnik, kako mi se kroz dan, tjedan i to, kako mi se kreta taj šećer. Mislim, ja se nadam da neću imati problema s njim, jer mislim da je to muka Božja. Isto sam izvadila i hormone štitnjače i antitijela. Uvijek mi je štitnjača cijeli život bila u redu i evo sad su mi nešto, antitijela su mi nešto povišena, mislim anti-TPO, nisam sigurna, mislim da mi je taj povišen, tako da ćemo vidjeti sad. Uglavnom, sigurna sam da ovo moje debljanje ima uzrok u nečem zdravstvenom, da nema veze s tim šta ja jedem, kako jedem i to. I uglavnom sad sam u procesu otkrivanja toga i nadam se da ću to otkriti šta prije. Kažem, opet što se izgleda tiče, ja sam dobila sad ono što sam htjela svih zadnjih godina, da se podebljam, da zero narastem. Ja sam onako, ne volim ja mršave žene, ne volim mršave muške, vidite, ne volim, ja sam tip koji voli više vidjeti onako žene amazonke i to. Tako da se udebljam još 7-8 kila, meni to na moju građu i visinu neće ništa napraviti, dapače mislim da mogu samo još bolje izgledati sa 6-7, ali nekako me strah kako je ovo krenilo, prenaglo raste i zato me zabrinjava, tako da moram to otkriti šta prije. Ako ko od vas ima ikakvog iskustva s tim, ako i vi imate taj problem, ako ste otkrili šta vam je, zbog čega je, molim vas pišite mi, iako ja prosto sumnjam da je to išta van štitnjače i šećera. I baš sam i surfala i gledala i ta inzulinska rezistencija, svi ti simptomi šta piše, to mi sve nekako miriše na ovo moje. Čak je bila jedna stavka da ljudi koji imaju tu inzulinsku rezistenciju, da se kao kad se udebljaju, dosta se udebljaju oko stomaka. To je ova moja situacija što sam sad govorila, znači ja sam baš ovdje dobila sam šlaufić, iako taj šlaufić meni ne smeta, ja sam, kome god zna da sam uvijek vikala da se želim udebljati, da hoću dok šetam, da mi se tu i stomak talasa, nek se sve talasa. Ljudi su uvijek mislili bit će da sad sprdam, ja stvarno ne sprdam, ne smeta mi, ne bi sam volila da dobijem trbušinu, ne znam kakvu, hvala Bogu, ali to što se tu, meni ja imam 2 šlaufa okolo nije me puno briga, ali to je pisalo recimo za tu inzulinsku rezistenciju, tako da svi ti neki simptomi kad čitam, kažem, sve mi to nekako miriše na to. Eto, u prošlom vlogu sam rekla da se nadam da ćemo se u sljedećem vlogu više gledati po kavama i to nećemo se ni u ovom gledati previše po kavama. Jesu oni ozdravili, Tina je imala upalu pluća, Luka ima laganu neku upalu uva i to. Bili smo mi vanka, mislim imala sam ja šta snimat, ali ne znam, nije mi toliko bilo interesantno, tako da dosta toga nisam ni uzimala kameru u ruke i bili smo i ovaj tjedan u biti po bolnici, išli smo raditi, ne znam ja uopće sam li ja šta snimila, to ću i kao bude meditirala, možda jesam kratko. Išli smo u bolnicu stavljati holter, opet neću nadugo i na široko pričati o čemu se radi, snimit ću vjerojatno jedan zaseban video sad kad završimo sa svim tim. I to je to. Šta je bilo još ovaj tjedan? Ništa, evo, kupila sam novi mobitel. Ja sam luđak koji ima 3 mobitela. I uvijek nekoga zove, uvijek ajme, mene nikad ne znam s kojeg ćeš me nazvati. Jedan ovih glavnih šta koristim mi je ciknija, iako nisam se nadala još da će ciknit. To je ovaj s kojim snimam. I onda sam uzela novi. Mislila sam prvo da je bio problem u kartici, ali nije, na kraju je do mobitela. Sad sam se sjetila da sam još htjela nešto iskomentirat. U zadnje vrijeme razmišljam, ja ću ovo lito napuniti 40 godina. I ne znam kad sam zadnji put u životu slavila rođendan. Kao sam se cijela pogrbila da stanem ovdje, bilo mi pametnije, sam namislila bolje kameru. Ne znam kad sam zadnji put u životu slavila rođendan.
jednostavno mi nije bilo napeto, nemam pojma. Ono uvijek bi ja govorila, mogla bi ove godine i jednostavno nikad nisam. Ja ne znam uopće jesam li, samo sekund, ikad od kad su se dica rodila, evo ne znam, lagaću. I već neko vrijeme razmišljam kako bi ove godine htjela slaviti rođendan, eto čisto okrugli 40. I onda sam razmišljala di bi, šta bi, to i uopće se ne mogu odlučiti, znači. Isto mi je da, ne znam, iznajmim neku vilu negdje s bazenom, ovim onim i da to bude taj neki džir. Ili da, ne znam, negdje samo uzmemo mesinu i pečemo negdje, nemam pojma i to. Tako da nisam još definirala sama sa sobom šta bi, u biti nije mi toliko ni bitno šta bi. Voljela bi da nas ima, da pozovem ekipu i to i da se super zabavimo, a sad di, kako, šta, manje bitno, kažem, na kraju to može biti vila s bazenom, a može biti neki kočak sa kaminom da pečemo nešto i to, tako da ali kako se ide, mislim da ću ga ove godine, baš bi ga voljela proslaviti ove godine. Ljudi moji, 40 godina. Evo ja dok to izgovaram, ja ne mogu vjerovati da imam 40 godina. Znači ja sebe još uvijek smatram nekako curom, ne vidim se ko neku... Znate ono kad smo bili dica, kad smo išli u osnovnu školu, srednju školu, žene od 40 godina su bile žene, stare su nam bile. Sigurno ste i vi tako gledali na nje. Ja kad se sjetim matere kad bi dolazile na primanje, to su bile gleda si, ko stare starice. A ja sad kad imam 40 godina, uopće se ne doživljavam tako, ne osjećam se tako. Dobro, u naša vremena sad se mi, ajmo reći, modernije oblačimo i ovako i onako, naše matere se nisu tako oblačile, ali isto nekako, ne znam, ne mogu uopće spojiti te žene od prije 40 godina s nama. Eto, tako da, ne znam, totalno čudno nešto, uopće se ne mogu doživjeti da imam toliko godina. Znači, ja sam sebi još uvijek mlada, ja sam sebi još uvijek, mislim, 40 godina nije sad staro, ali nisam ni mlada kad ti pogledaš godine, ali ja se tako nekako osjećam. Još mlado i zeleno. A sad kad smo ko godina, sam je palo na pamet strah od starosti. Jer se vi bojite starosti? Kad mene to neko pita, zadnjih godina stvarno često pričano o tome s prijateljicama i svi imaju te neke svoje strahove od starosti. Po tim strahovima od starosti najčešće one ne spominju bolesti i to jesu nekad, ali najčešće kao strah od naboranosti i takve nekakve starosti. Znate čega se ja bojim? Ne bojim se sad bora, onoga, mislim, voljela bi šta duže biti bez njih i to. Ali, znate ja vam sretnem neke ljude, neki postepeno stare. Svaki put kad vidiš tu osobu, malo je kao vidiš starija, malo naboranija, malo to. Ali ste primijetili, sigurno jeste, kad nekad sretnete neke ljude koje niste vidjeli, ne znam, tipa godinu dana. A kad ih vidite, izgledaju ko da ih niste vidjeli 10 godina. Znači, tako naglo se postaraju da je to užas. Eto, mene je toga strah. Znači, svi ćemo mi ostariti. Ostarit ću i ja, ostarit ćete i vi. Tako to ide, jednostavno tako mora biti. I nije me toga sad nešto strah, kažem, voljela bi šta duže izgledat mladoliko, ali baš me strah toga kad te ljude neke sretnem, gdje u godinu ko da su 10 godina ostarili. To bi mi, priznajem, bio udar, znači. Sad da dođe, ne znam, danas izgledam ovako, a do godine da izgledam ko da sam 10 godina starija, to ne bi voljela. Toga me strah i mislim da mi to ne bi dobro utjecalo baš ni na ego, ni na ovo, ni na ono. Jer mi lavić imamo onako popriličan ego, jel? Ali mislim da to niko to ne bi volio. Niko to ne bi volio, a to mi je užas. Znači, uvijek kad se zgrozi na kad vi nekoga, šta se desilo i to. Eto, toga me baš straje. A sad ovo borica tu, borica tamo, a kad smo kod toga već, meni samo nove teme dolaze, nisam ništa uopće planirala što ću snimati. Ja sam sasvim neobična u tim nekim beauty stvarima i šta radim, da bi se šta duže održala mladom. Ljudi moji, ja ne radim ništa. Znači ne pričam ja sad o borama i to pričam ukupno sve, tijelo, lice, bore, ovo, ono. Ja sam toliko, ne znam, bila ja rekla da sam aljkava ili da sam jednostavna.
ja bih rekla da sam jednostavna u biti, a malo sam i lina, jesam malo lina za te neke stvari, ali sada nešto previše patim od nekih stvari, sigurno bi bez obzira na neku linost ili ne znam šta, to i radila. Ja rekla sam ne vježbam ništa, ne crnčim po nikakvim teretanama, po ovome, po onome. Kažem, sve imam iz stomaka, pa opet mi ne pada na pamet ići trat se negdje i to. Što se tiče, ja recimo kad bi koji neki youtuber išla snimati beauty rutinu ili potrošeni proizvodi i to, pa ja to u životu, ja sam sigurna neću, mislim, nikad ne reci nikad, šta znam šta mi može puniti za pol godine, ali mogu vam pričati o ovome što je bilo do sada. Ja nemam nikakvu beauty rutinu. Evo, upravo gledam vamo u najkorišteniju stvar što se mene tiče, to je obična plava Nivea krema. Moje prijateljice, kad pogledam, one imaju 10 dnevnih krema, 10 noćnih, 10 seruma za oko očiju, za oko usta, za ovo, za ono, za to. Ja to ništa ne koristim. Jesam jednom probala sam sa jednim brendom i stvarno sam kupila sve 10 njihovih proizvoda. Ja sam odlučila sad ću ja biti žestoka, lijepa, ovaka, naka, sad ću ja to sve stavljat, cila ću sjajit, ovo ono. Jesam ja to uspjela neko vrijeme, kratko vrijeme, ne znam je li to trajalo mjesec, dva, nemam pojma, i mislim da mi je to bio jedini pokušaj u životu. Prvo, ja ne vjerujem u to da ću sa 15 krema i tom tlakom od te rutine biti nešto 15 godina mlađa. Mislim, i kad gledam svoje prijateljice, drage, ne izgledate 15 godina mlađe od te rutine od 20 koraka. Imam i dosta proizvoda koje sam probala nekad, jer opet moraš imati nekakvu njegu. U biti reću vam sad što ja koristim. Znači, koristim običnu plavu Nivea kremu. Nekad sam koristila onu bilu soft, nekad ovu, ova mi je masnija. Ova mi je masnija, sam mi više odgovara. I imam vam sa zaštitnim faktorom La Roche, mislim da je La Roche. Imam njihovu kremu i mislim da je to trenutno to. Tijelo se isto ne trackam nešto previše. Evo imam isto od Nivea, najobičniji, ovi plavi, a i to stavljam svako prijestupne. Čak ni u trudnoći se nisam previše mazala, niti jednu striju nemam, a rodila sam 7 kila djece odjednom. I hvala Bogu na takvoj prirodi i genetici. A opet ću reći nešto i za te strije. Ja vjerujem da se s tim nekim kremama i tim može malo nešto kožu, nešto tu pomoći i to, ali Bože dragi, ako imate genetiku da ćete popucat ćete i to je to. Ako imate genetiku da ćete se naborat s 20, naborat ćete se. Ne kažem da se ništa ne treba raditi u vezi toga, ali ja stvarno sam jedna od onih koji ne vjeruju da 30 krema ćete vratiti 15 godina unazad i to je to. Ali sam shvatila da zadnjih godina moja koža puno toga ne podnosi. Šta prije nisam imala takvo iskustvo, znam je zažarit, zacrvenit mi se. Jedan put sam imala ko da mi cijela koža gori, znači koja mi neko vatru na licu zapalija. Jedan put sam od jednog poznatog brenda, naše ove influencerice su to masovno koristile i to meni se desilo da sam stavila, to bi nekakav serum ovdje za podočnjake, meni je ovo sve, ljudi moji, znači ovo sve, to je izgorilo, to se osušilo. Uopće se ne želim prisjećati toga. Tad sam takav šok doživjela, mislila sam da sam se spalila, znači živa. Jednostavno ne želim više eksperimentirati sa svojom kožom. Stavim, za mene ovo što sada koristim dovoljno. Možda će mene pukne za pol godine malo to i proširiti, nešto probati, ali ja sam vam toliko teška za probati nešto novo nakon svih tih gluposti sa lice što sam doživjela kad sam stavljala. I jednostavno mi se ne da mi se svako jutro tu pol sata trackat, svaku večer pola sata trackat, stavim sve osnovno što stavljam i to je to. I da ne duljim sad još nešto, ne znam uopće koliko ovo snimam, već da ne budem previše dosadna. I što sam htjela reći, na sebi ništa nisam radila što se tiče nekih zahvata ovoga onoga, iako ja to planiram već dugi niz godina, ali nikako ni to da odem, je malo povećati usta, ne nikakve gubice, samo malo, kako starimo znamo da ta usta i sve ulazi, nos raste, a usta ulaze u se. Mislim, samo im malo dati volumena, znači ništa drugo, a van toga ništa ne planiram raditi na sebi. Do daljnjega, hoće li me u nekoj starosti puknuti nešto, bojim se botoksa, bojim se svih tih stvari. Bojim se svi, evo sada mi neko kaže da džabe idem 5 godina stavlja botoks, ja bi to odbila. Nemam ništa protiv toga,
ko to radi i to, ali ja jednostavno, što se tiče tih stvari, u mene prevlada strah i ja se toga bojim i jednostavno mi ne pada na pamet. Jedino šta s vremenom mislim napraviti ili nešto hijaluron, znači, ali sve ono totalni minimum, eto, da si nešto napravi, da si se osvježija i to je to. A što se tiče te neke ljepote svih ostalih stvari se bojim, imam ja i zero kriv nos, ali nije nešto, kažem, nisam iskompleks, ja stvarno nemam nekog vele kompleksa i nisam u životu imala, tako da što se tiče nekih mojih pogleda na tu neku ljepotu i te stvari, to je to. Ja se samo nadam da će me genetika služiti još dosta dugo. Tamo sad razmišljam, je malo redikulasto ovako sam sve s sobom pričati, ili tako? Ali meni ovo, čak mi se čini da mi je gušt. Eto, da mi je gušt. Ovako doći malo i ispričat se s vama. Ništa, ja idem dalje, obaveze zovu. To je to, jedva čekam da se družimo opet. Pozdrav i vidimo se. Come on, baby, I know what you want. She won't fuck with me 'cause baby, I'm on. It's a call with you, it's a buy one.